Tripura People Foundation ni director members tini onek din ni pore ang once we na kaisa cognitive is kaisa discussion klein alien ni ba kaisa point sana mu chunga ba yang bo video ma phai kya cognitive sini monti okra corruption interview no no goi ang kebo government ni against ya ba kebo rule ni against to thang ya ba kebo rule ni kebo ni against to sana thang ya but bini je points but media o kaisa interview ro mani a points on to ye ang tine sana mu chunga mini kaisa points ko to ST SC ni kaisa Christian Hindu ni kaisa kok tong mani ta kaisa kok ngai script ni kok tong mani bo kaisa interview was haka kaisa media ni bus kango comparison boris haka good comparison but bini o joto kogo logic thing no not bad bohne manu chao bohne manu but ko ekta jaga wo bo once again na go chichung develop by ke ongai tini bini main point of jaga tamong ke chung uklugo kasawi tong ni chao by ke chung uklugo kasawi tong amu bo kisame se explain like but bini explanation ni point of right point ne ang gosina mu chung lia je bini explanation ni tuino chung je kasai tong mani reason ni nawi mania tabo bo Mizoram ni example ri dekha Mizoram mo tong man saka Mizoram borong ni chine kok bai chalo mani bagai borok phataro thanga anke ba oino state ro thanga anke language problem ngi thang agreed tamne ki yes maximum Mizos English to mano no mano botos how thung subject in Mizo very way one subject English very dekhane but for your information sir Mizoram the Borok maximum people English man Borok jispon surung tung jispon satong but priority bo Borok ni language no riu but maximum of them maximum Mizoram guys knows English so Borok baire thang ka father has to thang Borok English pen chole oi phayo the botabo saka silchar thang gala boba sing thang phayo boba tong nai no because silchar ni Borok ta educated ya but most of them here so English man yang thang bono Hindi phan se kam ka man la go hadin Borok no nanya thang ke asan Borok basic sakang ke Bangla ka saun ba Assamese saun je pora lekha kana roksmi Hindi English halayan but Arabo same thing no so I don't know point of one sugineri sir no ang sananam so ki chung ama ke comparison khlai chu ya tabuk literacy rate India ni top tong Mizoram kaisa so no Mizoram by chin state no comparison khlai mania Mizoram ka borok single culture choliu not mixed culture like us chini Tripura ka chung onek mixed culture choliu tabuk religion bisingo Mizoram bo Hindu tong kintu kebo borok kebo hnya je naro Christian na nang nai ba Hindu na nang nai ni kebo hun lai tabuk se Tripura ka se bul ka point gange tabuk je point samai je Christian nang thane Tripura sarong na ST cancellation nai tamu related to my question is tamu related to caste by religion tamu related to tabuk bororo conversion ngi thana mu chung conversion ngi thani je India is a democratic country mane je jaga o je sipono Indians rock je religion follow climate chung follow climate amo caste by kuno related kari amo point kaisa once we nadi jodi nang sana thango je Hindu je Tripura sarok Christian habner no ST cancellation plan thango ka abo ni jeni ahonkar ni jeni one sugu but ni jeni points no thepa we nang samane ko but once we nadi India o joto no tongo joto religion tongo Hindu Muslim Christian Sikh joto no tongo Buddhist ro sung tongo tak sin Tripura o Buddhist ro tongo jakmara Buddhist ko bang tongo tabu borok general SC tongo ngene taman sane once ro ko Christian tongo tak taman sane once Christian habjak ro ka SC cancellation the clear nai chane once ro ne to kaisa caste tongo see caste is one place religion is in one other place so o kokno bujina nango sir norok nang bo point nang kokno samak like abo to bujui man liya je Christian Tripura saro Christian hab tha ke ST cancellation klanya nang nai ba khlai ri nai rokhni pano je nang points hawiri ri khana abo nang slip of tongue je saka na man ni thamchi be je saka abo to ni problem abo ni point ni tai phaiga but only the point the public jotto public no question khaya na what is it related caste by religion tam relation tongai je Christian hab thanai ba je religion change klanya ne pon ni caste certificate cancel klanya ne kun rule to jese pon to any country wo rule kri tabu US tongo Muslim bo tongo Arabo Christian Muslim tung tongo but did America come back saying
those people who became Muslims will cancel their certifications or citizenship. I'm the pineapple. Born the caste system karina like how India has, but that doesn't mean that Sanathanga ni Christian hapthanga can ST certificate cancel plan. The same point really the same point je Bangla je one sarok Christian hapthane no born SC certificate cancel plan point question self ask to yourself before you bring out this point for any TPRA, for any ST or whatever it is. Oino pointo do thignos hakana do buji wi pana manana ba once we pan manana ba jole tiding pana sawe ma. See, India is a free country, democratic country. Each one has their own rules, but each one has their own taman sanebono integrity. But nijini sakni jotono klaimano je muchung tei jotono klaimano. Nini government je rule klainya thong rule klainya thong. Borok je borok no vote klainya muchung abono klayo. It's a democratic country. It's a free country. Nung je sana muchung saimano, but doesn't mean je tabuk nung Christian hapthang ke ST cancellation klainya ni akok is not right at all. Kitchapano point of fire ba logical finani kokri. Norok once again public rok jodi ani o video no nai to norok nije no comment klai ani point chaya da klai jodi TPRA sarok no si Christian habo nei ST cancellation ni announcement klai man hunke tamu certification de shene nang TPRA sarok no SC dar nai na general dar nai because India has only this many categories of caste SC ST general au point phayo tabo nang ST cancel klai SC dar nai যদি ওয়ান সারক যদি যে হিন্দু খ্রিস্টান নারক বর্ণ খানর এসসি দে ক্যান্সেল প্লেন নাই যে শিডিউল কাস্ট নারক ন এসসি ক্যান্সেল প্লেন জেনারেল দাঁড়ি নাই বাট যে জেনারেল থাকজাক অলরেডি যে জেনারেল রব খ্রিস্টান হাবজাক হিন্দু তংলিয়া গাঙ্গে বর্ণ অন্য কাস্টর দাঁড়ি পে নাই পয়েন্ট কমেন্ট গাইজ প্লিজ কমেন্ট পাবলিক রং কই কমেন্ট রেডি নর যদি মানো পয়েন্ট ননি থানি আনি পয়েন্ট চাওই তংবা নরক এক্সট্রা পয়েন্ট সানামো চংকে প্লিজ কমেন্ট Amok I point ng thang ang abon ito yaso to sanam sungya. This is all that I have a topic about the caste and religion point. Tabo caste and religion na to ang differentiate to ang sawari rekha because caste is in one place, religion is in another place. So let's not mix caste and religion. Je borok je sirpan religion follow klane mo chung oklai di. No problem. Abo chung kevna bada rimanya and abo bada riya na nangnai. As a government, as a ruling government, abo na nangnai. The same thing in other states or Kebo state or Cox Hazagya je. O state or some Hinduism follow Klayonga, Hinduism je Hindu ni Christian hapthanga ba on your religion or hapthanga and Borno umti certification cancel plan. Kunu status Hamada Kanaka. Kebo ni state or Cognas Hamada Kanaka. Kebo states Hakala because Choto state no Joto no Milivitam. Taksin Europa Milivintam. Tabu Tibrasar Christian Havithang on Nippon Hindu Emilia Tonga. No Kaishano Baksa Christian Tonga Baksa Hindu. But Arakunu Kalankani anable, Kunu Kokbangla anable. O point no one so in it is her no to this house recast, how Ripano, take back your words, biking and Pirokan Abuni Upora. That is one point. Now, second point of Hina Roman script Nitavij how India ni oldest script is Sanskrit. Agreed. Right? India ni oldest script Sanskrito Amo Nungjamle Tabuk Tasingo Mizoram example Ramai. Initially Mizoram example Ramani Haije Mizoramo je Choli Tongo Mizoramo je Pori Tongmani Mizo script Porio Mizo language Porio Father Hasteo Tanganke Borog Choli Maya Bobang Tangon. The same point Nango point Rominarak Sidin Tabu Sanskrit. Right? It is used only in India. Out of India, come use English, but Roman script. English script or Roman script. Now, nang tabuk ni TPRA sarok no nung su Tripura the kasari to namuchu na kini ni TPRA sarok no develop klai out of the country but out of the state or namuchu. India ni joto state no different languages to different scripts to different utilization ngo baksaba Sanskrit before narango baksaba ringa baksaba Hindi before narango baksaba English before narango. But emon kyo borok rei je English before naringa. Tabuk sing signature klanya thanga ke jesapona jaga thanga sing signature klanya thanga tamber English very do. Tamne ke English be pori phe. Bangla medium mo pori phano se bo signature na thanga ke English be signature nai. Point.
tabuk nang sawo je Roman script Devanagari script Roman script tangiri nai ni jang so tamgiri yang nai ni chung no sungana ta tamgiri yang ni no nung no wan so nai nung khoroksa Roman script porna ringa mani bai nung bunya porina yang ya tabuk chini language all over India was on spread line mo chung ge kaisa common script tona nang nai je whole India bujina nang nai tabuk all over India open nang joto state of thanga joto state of Sanskrit by porina ringa Devanagari script by porina ringa Bangla by porina ringa joto state of only few states porina ringa tabuk Roman script gale joto se porina ringa English script Roman script nge joto se porina ringa nang sao vowels A-E-I-O-U ni vowel nang sao ikanari nang nije na sao vowel ni example bo ri ri abu kaisa rama ba yung thang able abu kaisa rama ni kaisa busuk meaningful khlai abu phai ka ama jotno saiman o vowels man ma banya busuk jorati bor develop ngi thang o saiman tabuk nang jodi nang grana mu chungya ni sao Roman script na mu chungya mane nang niniti prasano nung no siklo gi tong namu nung sao je development tum namu chung ko bum de development tum namu chung tam phunu ka nung development ni bagi point nung kaisa politician chung kaisa voters chung public kaisa voters chini rights to no kaisa question sunani ongi mano ya probably ani o video ni ni thani sawik lag ba ani o points ni thani sawik lag but je no gi tong ne ro opposition parties tung je pan parties tung je no gi tong ne ro no pan o kok no spread lai di ani kok ne tin no ro khana ga ke no ro ne points khai pan sanamai spread lai salai di na ka discussion lai di je no gi tong ne ro tabung nang development ni bagai tu phai bo o point nang last time bo kok no Tisakha je chung taw ne Roman script rakhanga better nai it's not that ang Roman script no na nang nai himani kogya but Roman script rakha bhai better nai amani points hamani si it's like nai je tabuk angani WhatsApp bo buyana message like angke ang hambai / thanks ni ru anga jaga jodi Sanskrit by ba Bangla by siri khangke hambai ba thanks ni ang script bi siri khangke joto borok bujigla khamu jana message line ro o jaga ano message line ro kabang mani to American ni message line to Indian ni message line to oino South Indian North Indian joto message line to kintu ang ani kaisa hambai / thanks ni kaisa WhatsApp automatic message ro ma baise ani friends ro ano je sini nai ro je North Indian South Indian ro ano phaisung baiga hambai means thanks right yes ni answer ajaga bo busao hambai for telling me ngana mane thanks ni jaga bo hambai use like because bo hambai word no porina rangka jodi angar Sanskrit de siri rangka joto borok Sanskrit porina rangla khamo and meaning bujigla khamo jodi a jaga Bangla bai phan siri rangke joto bai te bagi South Indians North Indian borok Bangla script no porina rangla khamo and bo bujigla khamo angani WhatsApp ni automatic message jo always no result kaisa English script English by sija thanks for connecting me I am unavailable right now please drop me a message the same thing ang KOKBOROK will translate like here is yeah chung no contact lamen baga hambai chung tabuk available kari but chung tabuk contact kari chung no olo message clap hina iba reply rina hina chung angaro kaisa translate book lai rizak English and KOKBOROK rizak angan tolawono hambai / thanks Dinesh Debbarma right ama ikana borok buju chung no contact line ro tongo ko borok baksa English ma hai tongo baksa English ma ya tongo tabuk sini Tripura sauno Tripura no bisingo KOKBOROK manai to joto to Debbarma kok maya ba KOKBOROK maya baksa ba KOKBOROK sao baksa ba ramni chakma language pano sao borok to KOKBOROK maya ang thangmano so it's a common language so tabok ang jodi English ba siri rekhanga borok buji kono kisam se borok buji na try klai mano ang KOKBOROK ba simik sikhanga borok thung buji ang thangmano so okok no so one song na ngai sir je Roman script ni development bum de phai tahu nunggu point itu share ka je Roman script tangeri nai riha ka development kri au point one suge nai ki it's a common language je borok all over the world ni borok all language na buji tahu sung development it doesn't mean that sung sini Tripura sumi development tongani we have to explore bai ke explore khlainai sung joto script por na rangkha ma ba joto Indian script por ma rangma ba mix exploring about developing thanya explore in the sense like sing pura dunia wo guri wo manya phana pura dunia ni news no por na rangi thanga no
पूरा दुनिया नि न्यूज न चंग बुझी वनो but chini language no chang chini english script be phana se roman script be phana siri gan ke chang news phana ri ja kha kaisa chang english be kaisa english be si a same words no chang kok borok we translate khai ri way ri khang ge but o jaga chang sanskrit hanai chang jodi script use khai gan ke borok bodo buji na ba buji klang na ble je foreigner ya rok na because a whole india on jotto borok sanskrit foreigner ya so sini thane o chance tong ko opportunity tong ko che chang bo script by sang chin language no sinai obo kaisa chini benefit so kaisa chance tong je chang obo kaisa rectify claim manu nang sao je it is an oldest script in the world and I agree that it is the oldest script in the world but khorok busu o script no pore naram tabok why should we stay back when you are thinking about development in future jodi nang future ni development chi wants to tong khai o future ni je tong mani banyo grab lady future पण चोली ना ट्राई खलाई जब the present development पण चोली दी present development भाई के चोली ना भाई के development में थांग वो point ना संग्राम का बुमते के संग development में थांग अब point जरूर दी instead of saying like Roman script रिया हनुमा बशिंग तो वाइस रोमा बशिंग तो नहीं आएंगे अपने रिया हनुमा बशिंग तो नहीं थांगे अपने now people will still protest against it अब उन्हें protest खलाने ने भाई तो उन्हें protest को खलाई तो लाया ना protest खलाते बुझे ना थांग पे ना then we'll go again back थांग पे ना नॉर्नी सरकार सिपाही थांग ना तेवैसा again new सरकार पे ना again we'll start fighting that we want Roman script or some people want Devanagari script some people want Sanskrit गए बुफुर के संग development नहीं सा बुफुर का अपन लागू सिनाई बुफुर को applicable सिनाई जे चीनी language जे कोकबोरोक language ना बो script पे सिजाक सिनाई ने बुफुर का applicable सिनाई अपन असुक से बहुत नहीं तो हम क्या संग बुफुर developing सिनाई it's like you are the one who is stopping the development of our own people understand this point बुझी दियो कोकनो जे नरक जे बाधा रही तो ना रो नरक नो चीनी त्रिपुरा सानी development but चीनी language development नो बाधा रही तो बाठा रही तो नहीं तो तीनी नंगी थांगा नहीं डिकेट पाई थांगा ना जो दी फाइट चली तो वहाँ के वो डिकेट न चली थांगा 40 बছর पाना ओ अपूर्व बंगलाक जो दी ओ मेंटालिटी थी तो वहाँ के चंगे पुराना जमाना भी तो वहाँ के तब थाने म्यूजियम में थिंग चले जो तो तमाम स्क्रिप्ट पे चले जैसे स्क्रिप्ट में चले तो पूरा इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट जो तो पुराना रहना बे पुराना रहे जैसे अपन थाने जैसे स्टेट अपन थाने पूरा हिंदी में अपन इंग्लिश में अपन चले फैने बे संस्कृत में जो दिमाग में खागे न बाहर होता है जोतो बोर्ड जोतो दुकान नि बोर्ड जोतो जगह वो ऑफिस नि बोर्ड तुम दुकान नि बोर्ड तुम जोतो जगह से इंग्लिश बेस की जाक इंग्लिश अल्फाबेट्स बेस की जाक इंग्लिश लैंग्वेज बेस की जाक कर्नाटक वो कन्नड़ बेस की जाक या गोलो बत्तीस इंग्लिश बेस की जाक तुम ताकि बाहर नि बोरो जे कन्नड़ में यार वो पोरी हुई बुझी तुम नहीं तो ओ पॉइंट वन सुन नहीं देता कुछ सो नरक जो दिया नि पॉइंट करेक्ट जगह होगा प्लीज कमेंट क्लाइडी वीडियो नो बेसिक लग रही है जे पॉइंट आंसर ना मुझे तो सावरी